Sompa television so no see atoso mienu abon samu ekotwi ekọ brema na sentrefo aboabo no a ye de ba beso mo se enwumre brem no se kase ensemu a eba ne doso ya no aka hye ne so se etwafa Sompa television so no brekwa na wotie nka wasante mantemu a eya Sompa 93.1 FM bro mantane afmatan for eto e de fasonyane Sompa 98.9 and abropo ye mantane for nyina so etie e de fa nkranza Sompa 90.7 and semu eba ne doso de bedi mo tintiman no ene se enei na dodan kwakufo do na di e de atre ye nuanom a wo mo atifi do se wonfa obi onu betu na konya so emfa ne medi na de da biara dansemben ena ye wrayi eka e de tai we say echi ye de munsem eba bedan wo sanso so ena enei na dodan kwakufo ado ahye mo kena se wo behwe se ye nyinam kane ho ensem no ebetimi egina ne na so ansana wafiri akonwa so akọ na ewusia yewra panyi bi ya kane no so eba se ye ncheche omamamuo epa wono so di mo tintima kyerese professor agenda no pokwa agiba ne nsemu enrada ye pa ne honto kon kan ni nyina no ebi wo ho a wo ka ne kwa wontimi emfa enye adwuma mu nsem eya de a ye beda na di ede a kyerwo na no pokwa agiba so na kyerese aseda rampi masiedu wode maye rajon dramani mahama wato nsem bi ede atai ekyire abatu obedwa no eyi May anase kotoni mabosome de to sonso kosi na duo no sonso se wo ba behwe na voters register no watimi ahyehye de ma yi ama bibia so etimi akwaso totin semi ni afoforo bi edika na editie na ene enwumre mo sonfo ohine ire ma me ekua yeboa esiama bronya matrasi amede eba besomo eya kai social media handles ni nyina no ye live ewo ho eya Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 wabla ko Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn and social media applications in Kayado eya Sompa TV and Sompa FM www.sompaonline.com so obetimi afa be for kwantimpo fidie so tie no wasaken kan sem ni nyina de afrofisi abone bedema ukosane mu a no waje uchefa e de afri wabusia yanje brani adache na ensem no emu nkyeremu nyina no yentimi emfa enaimo ye hensem na se e de afri mampanyi na dodan kwa ekufu ado adopemani nchen na wakwa kwogiremu ewowa e de nsem bia todwa wabra wo hia nananum atankonwa badwa ya wono mo ho ena woto de numutuo akyerese ono ankasa no akato ne brona na memo ya my God e de hia ne nsa ne nyina no watimi ebu e de akwa wiem e wa ahomigye mu na so se wo kọ no ene edu ebu a yebo bi epomemo o my God e amamno no kyerese yensa nto aba ne efa eye obi ensa mesi adwa no so evise enye ba akofo akonwa na wei ena na dodan akofo do kyerese 2016 no yera John Dramani Mahama wono ena neti omaya kunwa kese so se mampanyi ena na adwuma ya nenso eni eniema ahodo ya no wo ye de aho kyerɛ beso etimemfo so no ena Ghana fo nya wono na adanko akufo do ene NPP amanyoko ne mu gidie nam so nte no wo tu yera Mahama asese banche kwoto ba bi kura ya kyese na wo ne nan fie nwotwe achi yera yi pese wo saba na no na adanko akufo do kyerɛ se wono wabesa ba eye nananom a wonom ewo wala traditional area nchebiem na ansa no wabeba no na asie rampimo siedu ena wode ebre nananom so betire dwaso no asetina pa ya wone wonom etena ye no enho aseda ena wode ba na wase wonfa ono ne sapan ko ama na emom obo behwe se obi obedi na ade wabra wo fra dwaso no wode ne betua ne pa enye obi aseye rabba omia ena wode ne beba eno ti wo ka chi John Dramani Mahama se na didie no wo hwe ni mu so no fra dwaso ama ono aba bedi na ade de a ene wontom na ne kasa ekwa wieye no ena na adodan kwakufo adede to na afuseni sedu pepo ya wotoso nai wala traditional area wono ena ye hipopo ya wote adwaso de ma de hye wo ho ena wo kyerɛ sɛ enema ekoso no eye to da bia na asomdwe ho no na enema eye atoto ape nanso no wo behwa ye na afam die bia sa asomdwe bua no ade hye ya wono mo patam wono wonsa ebeka ansana wafiri adwaso no nti no na dodan kwa ekufo ado ne nsem ahoduo bia wono ede kwoto dwa wa abra na wode nani kyeremu ewowa wone nanam atankonwa bedwa no ekohia ye no ebi achipo ena yabo ede akyeremu ye ra
ensefo from one day da so jama panyi akache na papa de atoja se danse yenam kane ho nsem no atoto ape ene dum so preso no ekoso na so ni nyina no enye boapaye wase wa ahofa ma wo gira ne nemu ahwa atoto ne ma ama bibia etimi akoye nti Ghanafo yenhwe na yenum so emfa ntwe wo pe bra ni akire kra no yenkane ho nsem no ebenya nan papa bi agira so ene se yeru akwaku asante yebo ade na timi aboa ama yedwumedi ahodo bia yedi ewo memo no ye ho etimi ahenha yen wore nsem wese nyina etudwa wa bra 50 megawatt solar power plant na no ewo kaleo no wonom epa ho entoma nam so nte no mampanyi eda nsem dodo na edi kire sei renewable energy infrastructure. We're securing a reliable source of electricity and creating new opportunities for economic growth and job creation. This plant will not only power homes and businesses, but also serve as a catalyst for development in the Upper West region, attracting investment and spurring innovation. To this end, government is implementing a series of policies and measures to incentivize green investments, foster a culture of energy efficiency, and prioritize the development of solar, wind, and hydroelectric power projects as key strategy for the growth of the energy sector in the country. Vision, however, is not only to be energy self-sufficient, but also to set the stage for Ghana to emerge as an eco-friendly country in the region, inspiring neighboring countries to follow suit in their pursuit of a greener, more energy technology-centered future. From this plant, adding 15 megawatts of power to the national electricity grid will also improve the quality of power supply in the Upper West region, reduce national carbon emissions by displacing energy that gas-fired thermal plants would otherwise have generated. Nana adodankwa ekufu adoma panyi ede ekwo ekotie no na no si yape ena titene edema governing board ye wo Electricity Corporation of Ghana no wano so de ensemetu dwameche ye Herbert Clapper ena watcher se enei enyam kane ho preso ya ekoso no enche kura ne manyina betoto na akwemu ama Ghanafo afa wontam pefra ewo enyam kane ho ensem so the power sector of our country to ensure that our lights have been on in the last 7 years of your administration. And it is based on that prioritization of the power sector that you have done that I am able to report as Deputy Minister of Energy and as Chairman of the ECG Board that His Excellency the President has personally led arrangements, financial and operational, to ensure that the current power outages that Ghanaians are feeling in the country in a few days will be a thing of the past. His Excellency the President has led all of us in the power sector to ensure that we are putting arrangements in place, procure additional fuel to run all our thermal plants and power producing plants at full capacity. And His Excellency the President has also led realignment of operational and technical arrangements in the entire power sector value chain, which is the reason I am able to assure the people of Ghana that in the next few days, the power challenges that we are seeing under the leadership of His Excellency the President, it will be a thing of the past. Sierra Herbert asemani ekwotie ye no ye boaremo ewo ensefufroma na yeremo ewo NDC chire bata manyoko ni mu eyezu eyeza
na enrada ena wonum etwe sa sansa fa de a wode kire eno tie rajon drama mahama ya wokita franka mu ede amakoi ede akonkode ewo afia batuomo no eya ade a wafatua panam ofise mpanyin se menkumitire mu pro se be ya obetena omaya dwakese ne so a obenya obi na ebi krampa wo tia ne nechi a obetimi ahwe nechi ede amano no na chese wasa wafara ne mate ede emano na eno okobo professor na Jane opoku agimede se wonsa emra ne mpre no so emombo ne chidom se be ya afia batuo no ka ne ho wogide mapa se wono akasa no wo mumienu befa enkunima botire no ede aboda wono matietia MPP ni konka ye no so na no ena enrada wono epa no onhotoma anasa ma me eho entoma no ena chese ensem dodo na no na opoku agima betira eye simpie so eje akasemu ya wode tudwa na dwumedie no ekoso wo UPSA na eho ena ma me etrese ensem dodo na ena edi ni trimu enchimhia na nya bibia seye rajon drama ne mahama na de ye fefe ya waye ede amano no ampa wachese wodwure ma ho ye de ma echechire oman ye de ma eye bibia eye ne soli gina wakente no na rehemu ya wode ahye ne mo no na de obeye ede atua manyoko no ene ye rajon drama ne mahama eka ne so obehwe na wono so aye no kredie akọ enkode sebe ya fia bato be kwa wiye no won betimi atam kunuma botire no ede abonana opoku agimane samo woto maye no ebi ene echechire ni say mai Excellency Ayebida President Mahama, please allow me to address you directly. As I stated in my brief acceptance note on March 7th, 2024, by renominating me, you have demonstrated your remarkable consistency and unwavering commitment to inclusivity and innovation. I have heard you share with me, with the public, as you have done tonight, your rationale for choosing me again. I find this very, very touching. Thank you very much. As the Gonjas express it with meaning, Ansan Kushum. Ansan Kushinu wasi gonjafo kasa ya wonum ebe kasa no esa seda eno odema na ma me ebi kasa se de ase wanya confidence o kasa se de wosi gina abrane ekasa no na won ehwe ni mu so obetimi agina mu sa na afia bato na wie ye no obetimi aboa ama ye rajon drama ne mahama woni NDC amanyoko no etimi edi nkunim ewo abato no awie ye ebusia na yewra bia wono so we senior lecturer ewo Ghana Institute of Management and Public Administration ne the Dr. Kwaku Anane na ma me opoku agimane samu a woka ye no na edoso papa paye enrada emu baako eni sa wono se nyankopon ya dom na omaiga na de hye amfa won kokromoti ankame wonom na safia bato be kwa wie ye na se wonom adinkunim paade a ene aban mu mpanyinfo a wonom aye Ghana sika sembasa no wo behwe se wo mu nyina no obedi wo mu ebegyina mra no na etibi aboa de wadi o man sika no wafe ede aba de kwoto baby bone so a ne ya won konsam wasa akwakofa ba na no ena asemwe aka ho ama Dr. Kwaku Anane etrese ma me ase wo keka nsem bia de frafra ne nsem pa wo ka no asa wo ye dede akwafi se sa woba no wose wo gira ne na so pa ya sa de ne dia na ketaze shepo ye kanka dream die frakadama hodo ya ye Mahama penso ekoso no de enya de a wono ankasa no benya sa de a wonhwa wono ankasa ne mampanyin ene mpanyinfo bi omudi ntintiman ewo NDC amanyoko no mu no ene wode wo mukubekwa akoto frem yenko ye Kwaku Anane nsem no yentie bimra. President Mahama, former President Mahama, on any record on corruption, ebe di se mimidiedi se obi a wo go President Mahama chino obetuna kwa cho atia katazeni proye because amanfo every fraud case no amanfo every bus branding no amanfo every umbrella case no but the akasa onkoto claim ma sikadi ya former president Atamils a certain committee so when future or no investigate on the former vice president.
enti no kwatukwa so be mount man what ye ni dio enti nientia sase mi efri professor no Alfred Mama no say Mama himself has a problem with corruption or reputational problem with corruption. And the ono to me can and on the question and professor Naniso Mecano. When I am moving the say Nientia ye kofa professor Opogwajiman say on my running meeting say Mama imagina adameji when it comes to corruption Opobia sebi ono so only Saturday no ebetimi amman bibia or the cover no as against Bawumia ono onye corruptible because initially the major strength of Bawumia said Obia didn't for corruption charge mono as against President Mama or a lot of question marks on his reputation when it comes to corruption. And into a cover nana John Opokwajiman ba say ono no nkabia eni no eba corruption na yefanimra enti ntema oka eni nyina no e go to confirm e mu bi no min dada say we didn't ba say on me balance the equation no na me na eje ni say me dey me to my enyi because Mama himself has a problem with corruption. And 2008 the same thing and NDC for can say Omoba four ministers ye be cho munina to nokreso Omoba omode 23 cases against four ministers Echo court e be antintan because there was no evidence e hona omo former chairman Dr. Kwablade na be here say judges no kutia NDC okoka the so called there are so many ways of killing the cat no entino prosecution there corruption there ye person fight you now bet na fight corruption enye ya no keke institution to be fight corruption like Yoko any office of the special prosecutor and do not quite Adaroma Abai institution also strengthen entino mo kan dey yatibi da since 2008 entino Ghana for the all can do a political talk. Ewusia panyinya wakasa ye would wani tremu ewa Ghana Institute of Management and Public Administration wachre emra ewa ho Dr. Kwekwana ne ene ni den yebo remo ewa nsemfo from yedra sante mantem na soafo ya wotua mantem ya no eyera Simon Osemensa na sen yaka ne ho nsam dodo na ne nyina no ene sei CG panyi pa bi ono ewo kroyimo yewra engineer Mark Asumani wiafe eya de apanyi waso akwa Kumasi Technical University wanum enkane amuntino yewra Simon Semensa ehye ne se wonhwe no ne dom no enkonkoso anko ne sentiment ye beto odwa ene se wa maprosifo ababeche engineer Mark Asumani wiafe ya ne nyina mu no empanyimfo ya wada yisi jadwumeko na no ababonte tresa sadwuma no ena yewra Simon Semensa eye de a won fa chao pamranya sapa de a se bambo agire tuko ye wo mantam mu no wo mokọ enhyiamudie bi ne yesi ye fra yisi gifo panyimfo bi amoma kwa akotene mo mfa briefing mra ene enyinam kane a wonsem ne se na ekọ bamba wonsem se na ekọ ewon kane a wonsem mo senya de a wo beba won panyimfo bi akọsa nhyiamudie ne bi na no asem we beto odwa no edru ye Simon Semensa nim wase wo ho de ombe ye bi omunye se wo no pa beba bonten na se wo tre krata e de akwakopa ECG panyimfo acha de lalai enya de a ebi betimi asi. I apologize for doing my work as chairman of the security authority in the region. No, I am asking, do I have to apologize for doing my security work? So we move on. Next one. I say what you na juba pa de na wanye no kwabone so ne de say wa ma bonte me pachew enya de a ebesi ye wa Simon Osemensa santimatam soafo ena yetie no na enchemu ma papa ya esi ase ya enam so ntino wasesa na ma we se nyina nya de obeye chawpa ne nsem no enya de a obeye no panyi no etutu mu ekyerekere makoma ko se de kyereye afie twa mo na osome awatwemu na meti se ECG say Kumasi Technical University School no or what the car or what the bill no or won't you have senior now before we know now I catch her ECG say power watch and yes I will be better name no I am a sapia any school be and I is yapia before to some of the car also mukutema or umra na trust I am here and I'm on you in Jamaica, we have a dinner, so I can't be seen as I said. So, who could try some young Kenyan one? One more, and how can walk a seal?
ɛnyɛ mpanyinfoɔ a wɔn da ayaresabea na no mmom ayarefoɔ a wɔn da ayaresabea na ebi kura betumi afɔm ayɛ dɛ ahwɛ ni saa nso na okotwa sukuu bi nka nneɛma a bɛni ɔda no ebi afa fɛ Kumasi Technical University vice chancellor ɔno ɛbɛha ne deɛ ɛbɛha no te sɛ esuafoɔ na wɔn sua deɛ ɛwɔ sukuu hɔ ɛna saa yɛ security risk because obi abɛtumi abɔ wura sukuu hɔ ɛnam sɛ sum ɛwɔ sukuu mu no ɛne ti na me ne ɔba ka sɛ eburu saa bɛrɛ bi apɔntɔ bi tìmítò mi nsa frɛ wɔ electronic company of Ghana ɛna Kumasi Technical University mpanyinfoɔ sɛ yɛ tena ase ne yɛhwɛ kwan a yɛbɛyɛ hyehyɛeɛ na Kumasi Technical University ɛka na ɔmɔde no ɔbɛtumi ɛyi ɛde ɛfiri baabi a ɔmampanin da ɛmɛ biara ɔmampanin bɛba Kumasi baabi a ɔda ɛmɛ biara ɔmampanin abɛdi akyiri bɛba Kumasi baabi a ɔda ɛhɔ yɛ security zone bamboo area ɛho hyehyɛeɛ no ɛyɛ different they are not observing it ɔmo ka nyɛ duma nti ɔmo hu ne sɛ security zone na sɛ ɔmo hu sɛ security zone na kyerɛ sɛ ɛnyɛ me nkwa na ɔmo yɛ ɔmo ɔmampanin ɔmo ɔmampanin and it's a security risk too nti sɛ mmara ahyehyɛ na woyɛ mantam soafoɔ a wo na woda abaduku a ɛhwɛ bambɔ nsɛm so ɛwɔ mantam no mentena hɔ ma nneɛma ngye nsɛm ho na daakye ma kɔka sɛ mehu yɛ saa berɛ no na sɛ yɛwu na yɛto yɛn nsa nso frɛ regular security council sɛ nam nsɛm wɔ esisi no wɔn mmara ne yɛbɛkyerɛ yɛn nhyehyɛeɛ a wɔde ato kwan ɛde bɔ wɔn mfidi hodoɔ a ɛwɔ asante mantam ho ban sɛdeɛ nipa bɔnefoɔ bi nkɔdi yɛwu wɔkyena ɔmaama Oma asante mantam soafo yɛra Simon Osemensa ene de entremu wese nyina ema ye no ebusuafe no obeka ye ho asenum eye Sompa television so Sompa 93.1 FM Kumase Sompa 98.9 Sunyane ena Sompa 90.7 ewo Nkranzabo epoye mantam no sembem kase no ene etutu ne srane abasa edema wo no dom ye Facebook YouTube TikTok Twitter Instagram ene LinkedIn eye Sompa TV anase Sompa FM yebo ramo ewo ensem foforo mu a na ye kɔ abato bedwane ho ne na yewodo wani kyeremo ewo ndwumedie ahodo ni mu a panyipa bedi atire titire ne abedi atire de ma wonom eye yɛra Samuel Tete wadansa bodi e de atire se voter register no wonom e ba behwe ne ma bi wo ma waso yi free mu a watimi ayi free de atwa se wonom de ka ho no wonom etimi aye de sa na etimi aboa ama ahoboabo nyina asipi asita e de ama afiwe sei abato no na yɛra Samuel waden Samuel sei nyina todwa wa brankasa ho dwumedie bi e fa be de no e kɔso no ho a enam so ntine wada some do na di the activities of EC is regulated by laws and we cannot actually go besides what the law provides. Again, the EC is mandated as part of ensuring a peaceful election, provide for an update of registration of all people who are eligible to register to vote. And for that matter, we have to make sure that all those who are qualified to vote must have their names on the voters register. So voter registration is often the most complex and expensive component of the electoral process, and it involves identifying which citizens are eligible to vote and producing a list of register of voters for use on polling day. It is often a contested process and any flaw may compromise the entire election. So the voters register plays an important role in securing a very successful election. And for this year's update of the voters register, the Commission has set from the 7th of May to 27th of May to update the voters register to include those who
have attained the age of 80 since the last registration, and those who for one or two reasons were not able to register during the last registration exercise. Deputy Chairman, ya ono would when it chemo about so bedroom more, won't you dear Ahudu no wotia no yera summer tete, and I equity and say is no ashe, go to the marble summit that tosso and so cos in a deal no so now one at the voter registration no a more and some baby and so at me aquaye. Ye quite name ever and send for from na ye remo, ever traders advocacy group Ghana one so at demo. Nebusia one at the two just sell kotosa boy eti unua so a ka chensa abo sori ye so nya se bia sori me so na wo sori ne so a wan hwe ya na wo nani a kire wo so ne nyina no eni se wonum enua no ma wonum o magan mu ase no madwadifo ko fa diapers ahodo eni toiletries ahodo e de bo memo no wonum e hwe se FD4 etiatia wonum so so dwade ho nsem so ama ene won sika pewa e na e hwere wonum a wadwade ho nsem no e ya aye bibia wo no nte no wonum e de won concern ababonten and I'm so ama traders advocacy Ghana foi and so ababonte and the krata tentente and na ede ba yenko ne ne president de ma ekwe yewa David Kwadwo Amwate etwetwe nkomo na ye misa ne secretary tentente and would wani kiremo e wo Sompa TV and the social media handles nka ye wo Sompa na wo sa ebeka se eda ho na wo hwe yi a emu nsem a wonom e ka no mu na ne de emfankyere amansan yewa Amwate wadaro masa wote menka ye moadwo emwakwa aba eba Sompa kase so enwumre no nsia de mu wadaro ma wapom to saying Erade ekura yen mo de krata tententi ababonten mo se mo nsem nyina enese Ghana fo nyina aye krado etiewo me fa Sompa so ntia Ghana de fo in some aye kan na say na say won say Ghana de fo a omo egadi ni gira diapers so no omo ne FD ase ntokwa kakra bi abawon now when I members are almost a ton, diapers he be the suture and say, oh, my offer diapers he be about. Oh, my do them a pot no more year. FD for the name. I take down when you go here clear and try to so. And I know you two and more a call FD. You're calling a meaning, see you or that man on me dark on any paying for. Also, GA. But I know my class here. They didn't come over here, not just say, and when you want your choir, no, and some of them call for the Catray and in ya. FD, my minister, and call for Catray. Also, be a dear about. Now, I call you as a panic on your harbor. Yet, as the Benyas for me, and yet I say, yeah, and then this our statement to me about one thing say, what can an idea would dig? Yeah, when you see cow, person of a diaper banner. FDA say, or person Ghana get the content in the crown. We are getting over permit, crown or for fucking number. 84, no one near me, we now some of a diaper number. Now, yes, I know my agent to be called that down. Say, diaper, the open the open your fabra, or making a yamawa, or bar, FDA4. Omodum ko fa gugu porto wa hwa san kanema no ejina yesa ye be statement we e ba bonten ni atfetire ye gadifo no because ene say ye sika wa akọ atwe na gadi ni be sam na ni fifire akofa niama aba na obi go misleading no na ye be je niama no de na e modern ejina no ye ko si ama me mpanyimfo no o ma already say Ghana ni bia ko se wudi da pa ho Ghana o mo bobo o ma e krado so ba o mo officer enye ma bia wo hia bia no o mo do be go through sika ka ke o se wuti a certificate o se wunya e do permit o se wunya ta ko kra ni ma no o ma e ready so mo so bobo e ti ye so fe ka tira o mo se ye so kania o fa se table ase I'm not to say FPS be see about thing. No, must be education. Say, get it me educated. Sir, some person me care diaper. When I'm here,
Egadi ni bi eni won mo ba kotu sika ama FDA so no omo titum say almost education am say ofom enti no omba yire omo almost so atumi po omo game sabaya a very win-win situation because FDA no also Ghana no boy ho ban and also say just boy Ghana e wo yin twedi enti no nyina no ya fun ba ko mu ma enti aka ko ti say FDA bie no pro wow person who did ja or diaper na any toiletries no or the country of permit oji ria si abonte na ko fa on ma bra oba FG be ma kwan amo yi na wato yero mo ate my nurse na said de wo koye no ensemesi etie no wo se ayese munua no monsem no ede e na FDA fo nso de no ede enti mo akasa no mo koye na mo be na mo je ede free FDA fo ho ede abremu nu esebe ya wo mo ho akwakoka adwam no wo betimi asane wo no ya zenja na me ka se ya ye nyan ko fo na so bo de se so jadi ni ndo so akofa ne niama o tu ya no FDA fo so mani ya ko so na FDA fo so bie nka ta mu kire hen se o mo de anka ska no mo pe o ko fa ni ma esi na no ka so ma wuni ya mo o ko fa da fa ba no unya certificate unya permit ansa na ya ka so de fa ni ma ne bra sa ni ma ni na ye twedi fo ni bi anye enu ti na ma te ni ma no e ti no e ko to sa ni e de ko e ama so ba ya Ghana fo twedi fo a o mo so wa ko ka mu no o mo so be wo mo fo ti no aka ba bia na ma me se so ko mo te ni ma na ko mo ko se no na so ana mza banyin fo be ka ye no o mo die si ho o mo nye the necessary documentation no o mo ye wi a o mo do mo ne ma o mo na o mo di abo o mo kokko eti meeting here the papa free mu ba ya say no obi ana o ne ma ho no mo no o ma kwan say o ye the necessary documentation no o wi a be yu ne ma yede wo twato no sa de woni kakan mu a mo members ne dodo be sen e na ene wo ho akoka adwam e wo FDA fo nsem the members of Muka diapers no mo 6 na 6 no ebi anfi mode ba konkwa containers about 15 so I say 18 members no ayensia and I'm saying bit more akwa ni mo adwumadie ku na bi so containers those ba ni ye mu no the members no say ba ya ye be ka to eni bi ye ko ye o mo hu say sabi o mo so tomra ya na o san ko mo ya sa die wi because the ignorance of the law in the year schools and so I'm say FDA ma me no so ono so ya oba na o what maintain ono so hu say o say or some of my from Ghana bia ono so timited for niam na eja wo hwe eniam kakra ma o mo say be ya o mo so bo se a mo je ko fa niam no enya o mo ka yero abo ati anwumre so mpaka se ma ye na se na enya wo kwan yakopon ya adoma ye hia bibia biemu a ye besan adan ye ne aba wo nchen Nyankopon ensure so yero David Kwejo Amwaten and I ekotie no your president at the Traders Advocacy Group Ghana ano and ninu no mo a wo mo ho ka adwam no wakoka bi e de ama wo mo ene bibia so ebekoso tote e de ama wo no ebusia yero mo biem wasante mantem asenom na eye telecell and eye kane Vodafone ya wonom so adane wo ho efront ma foforo ya wonom se Vodafone no wonom atwam telecell din ena wonom ede ato wo ho so no womo aba bonten ene kumase adehye binom akwa kasa na PZ ena ene womo kopa adwumedie no ho entoma ede kire abansan nam so nte no tibra kasa ya woda eye telecell anom Madam Patricia Obunai ede nsem dodo na ena etudwa ekire se Vodafone no na eye Ghana fo edia eno ntene ne ya wonom front ma foforo no bibia ni ho a
asesa okasi ni pensa de ba ko asesa ene se adwumako no wonum afri mpuntuo mo akompuntuo mo mu fra domo akwa domo mo dwumedie ya no mu die no wo mammo mo no so akanya wonum hunte no bibia ekoso totinte no wosra Ghana ade hye se yensom se beya wonum betimi eye sika ede aboa wo meye na kita hodie so nsem no so no akoye ede ama Ghana fo ene mo agye atumo ayaba abesramo aha ye fie enti yeda mo asese mama ye akwaba efe ye bie telecell ya no wo Accra enche bas ye nim se na Kumasi ete ema ye brand no enti na ene ya just ye sign aba Kumasi na ya beyi na di akyeremu yie na esisan ya aba company ni mo na me pese me kyeremu ase kakra na obi ati ase samu na mo kai titi Ghana Telecom ya Ghana Telecom samu na mo kai I one touch money ya di ya ni Vodafone every 2009 Vodafone for abeyi almost no more poem juma it's for abano your friend of telecell na government of Ghana the shares ya work company na chese mu na mu shares ya work company mu there and society in Ghana Telecom no edaso si wo edaso ya mo am company mo be ka ho e de mo sika be boye no e na edaso sisa enti ye na ye ba ya na ye be da telecell e di a kyeremo e ye obi no afi ne kro mo aba e na ode na ho ode ba beta echi say yanto yamboa network yanto sim cards ya movie ya business amba ho mama ya connect mo ohwe na anko ya so de sika be ko enti yesremu na e na ya ba fefefe kala red na sisa red and white ya ne da so she no se na mo atonyen emeni na 51 touch e be si Vodafone no sa na yesre se mo nchi telecell entumu na bibia enye fe ya be ye nyoma bebre wo kroma na mo be hwa ya ba ye apart from launch ya ye so no ya wa health first incrofo check your mo pp ene nyoma wan chani na ye free ya de nyoma so chichachiche ya ma t-shirt bottles ni na kire odo ya ne asanteman wo ye wie ye nyoma bebre wo ho ya be ye fitisisi ya ekosi bosume no ewie ye in fact eko afine ewie ye ni sade ba ko eda makoma no so eye network se na nkofo bega Ewusiati brackets edema kani Vodafone ye day wasisa one day edeko telecell no Madam Patricia Obonai ena yekọ ekotie no nano si ya pedwumedie na se ni ntidi atwetwe wo dodo na no ena de wani monyam ekote akire nam so nti Kumasi mayor Yera Sampan so eto nanum so ede kire amansan say speech na enema wo mu nyina ebeboa na de faso edi mpuntu ama santimai no my Ghana no ni se ade esi anim ya ko ani fitai aye friend telecell no ya gia tumu e wa santimem ya mama trase e mama kwaba Ebusia Yera Sampan ene yekọ ekotie no ya catch us at 21st clinic the sciatica expert wonom so ya sene e wakase mu wudwumedie ya wodie no ene se wusisi achi entini ye sa fa to ase fa wusire mu ekosi wanantoa to mu kosi wonantini wano ya na etwetwe wo den na usole ensore ebi wo krampo na ya kan wato fo won hwe ya sebie so sebie ku wo beka dem mental say e ma sciatica yade no eni uso hene safo ni kiremo e 21st clinic na wonom to ase enfama na wase 15 branches na wabiebie na wokọ ba bia nso a ene laboratory test ahodo bia pese wo ye no wo ye bi e wo ho massage mfidie kama papa bi wokọ de be massage honam no ama honam dua no esese honam so na sa so na machine treatment nso wonom eye bi e wo ho ne wo pese wo ye bia se ye lab analysis cancer services no wo ye bi ntifo ne kiremu e wo hwe overseas for radio nchewo e wo Kumasi oboase council quarters sunya no wo ho nkranza ne techimai baby o wono edo so bomode afa bay na efre wono baby ebe wono wakwaji wa yaresa wo sa wa na se bia wo brebo o sa na ha wo typhoid yade bia wodin wasase so no fo ni kire ho awo na wo pa se bia bosome ko se bosome yensa be fa wo de e de ato yem 0540311311 0540311311 and on 0249
311 311. Miso free drink any 5G means I know a drama so Dr. Silas one in a drum no van and them chrome and unti baby will be ano ya no ma won sake bi e ya no dear ye nay dwaboju me dear bi ase awade chia bedin tro ana ase wo ye party bi eno ani se wo jibi na dia serve wo hoho no na enimonyam so aye wo dia ye wo mango flavor no ko wo ho ene wo mix flavor no so e wo ho bomodin na e ma won sanke bi wa bra wo ba be fre aba we say na panyefo ajo so baby wo bia no wo de betwa wo ho wa bra wo ha bia wonya e wo ekwan mu 0246 270221 0246 270221 kai se 5G mezano eya ma won sanka bi wate na wotoba ha e wo dwumede mu ahoɔden mu a eno e be hye ukubu be sɔre agya wona so waka na wanya ahoɔden mesro wei enye alcoholic drinking ten wo bia etimi enum bi ema no eboa no ye ka kyerɛ wo se nei se wo pɛsɛ ukodidi na wodidi aduane pa ema wo ho etɔ wo de a eye it's my kitchen restaurant baba yara sports stadium traffic light in che pe ena wo se continental dishes ahodo nyina wo ye bi local dishes ahodo nyina so ye bi e wo me so wo pe e free juice kama de se sia ye wo gina ho ane ye e de ama wo a ne nyina bi e wo enu nti no de e bi a wo ye dwumedie be hia aduane e de serve na ho no enu ane se wo be fra be ya me de eto dwan na wa order no e de ato aduru ho a wo no ma serve o kama now so se channel so se wo kwada bia no e pizza Wednesday ukoto pizza ba kwa no macho ba ko e de aka ho ena ya wada promo no egusu koso banko with tilapia na wo to one plate no macho one plate e de aka kama na wo ko wanim fra 0265 707070 ana 0248 865046 ebusia yenyina we say so na yentwa ye hotaw emra ye ba ensam dodo na na akechra ye de beto am so fanko na nanom edidwuma so bi ghetto base wono maka ne nyina gu form 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia be si ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu de bibiduro ene be san yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketia Pampa Yadamu ase ama mwakwaba ama mumo ene twen Sompa television so ne Sompa 93.1 FM eno ewa Santemantemo Sompa 98.9 ewo Sunyane Sompa 90.7 eno so ewo Nkranza yenyina yakabomo se ye frokromo ade ena enwumre no nsiabrem kase ebono yede esomo yeto ensem no so ede ama mo ane ye boawramu ewo mfifi mantemo na nadonom ya won mo kaso
Odupo Franco wonom eto na mobi sebeya ahunidie ho nsem ebekoso na ekronimo etimi ate na enebonefo semu a ekoso ewo miamia hodo ewo kronimo no ne nyina wonom betimi eto asiente no wonom akwakoye decongestion ewo ho ama enam so nte no ene ghetto base mienu wonom aseno na wodwani kiremo ewo asafo panyipa ya wono etua no ewo ewutu ofankwa na na onipa nkan ya wodikan wono ena edi dom wanimu asedwumedie we sei wo hwe ema no ekoso wodansam de ede kireye na wodupo emfasa ase mo bia but ebinumu pese mo fasa ase no na mo dada no containers omodi hanum aye toilet bola udu obom road hanum a obatampa ha na bon kan wodupo ha eno sasanti ye twanamo asase e na wodupo asase no nan atopi ohwehwe asase na ma na wodupo asase so a so one plot on hwe so bia mba no afa aka na asase ho no wa ni 2 plot no wa ni 4 plot no afa koti kwan bi so no afa backyard akoye documents si bia eda ho a ye nya hwiro so a omodada ne bola omodada jana bia omodada gato komu aka so a odupon pe ka so ha agidi bia said obi pesa ba ka so akwa no suru for now no ye pesa sa de na situ na ka so odupon pe kronu na odupon awsete na asase no e fa ntuma paiden efra ene ye maame no ye papa no se obi a wa manani bia no a wote ka so din bone no ende ka so na atopi bandu chifa da Roma e be sesa yes obi ara den embra wa how obi how wasase so a tutumeka ko hu na ye kobre atopi bandu chief abohwem waju wasase e de ama nana onipa nkan ya wodikan asafo supi ena chese wono ye kotie no nanu si yape ena adehye ya wonmo awutu ofanko adehye busue ni mu no wo si oh nana waya de dodo ye konkotie wonom so de manse ebi bia ye janan bia the pese ka so eden e da ho na pese ka so anso tu dey layout na obi wo ho a obi tumi ti obi no dey afa container echi obi tumi fa obi ade no dey afa container echi e na fe so adwuma so ayeye no so yen yes de patapa na eji obi ade show ma baby I get baby I tie fidai baby o shahan mu gata bola usha eni enche yi ente na dwe ayeni abre say if say yaji asase be man joma yoma ya hushi if say yaji asase because na yeni abre pa yamba na yeni abre to ya ka wo so na wo be shahan ma gota ni bola tie fi e wo hanu mu de be so say ka so ade wo pe bola be ba ka so enya sa ya ka say ti mu ne yeye enti na say ya ba be hu asase odupon na ya bu shi tete o so onje na asase baby le wo mu enti wo a woni say wa to asase wa fa ba ko aka ho no ya ready Ebusia ye kwa ensemfu from na ye remo ewo etifi epo ye mantem boko ene ye kwa kodro na asomdwe boade ewo ho ana se koso tote ewo ho ana asa agensepe agempataku ni nyina da ene se de abepie bo foforo no asrafo ya wonom ewo boko wonom ene wonom nuanom a wom ye prison officers no e de akwa ka kire so nam so ntene ye se de omasi abro prison officers no enya asem ketoa na omo wo ho agwangwangwa mumia presidents no mumia wo mu no mo ko presidents mumia wo mu ko e de asanfo na sabia so sabia ko mudi ne ha se no mo no wo mu nkire mu ya wo mu e de ma ye na busia yenko na boko asrafo no de ni bi yenko tie bi mra Simi, if you attack anyone, hey, carry my you see. Prison, Bakuloka prison, you see. Bakuloka prison, you see. How many people came and attacked Bakuloka prison? Ghana Army came and attacked Bakuloka prison. Everybody should see. You come to attack Bakuloka prison because of weak administration. Because of weak administration. Let them go. Open the prisoners, let them go. Open the prisoners.
Open all the voice to vote. Open the business to go. We are not security service. Bakuloka is not security service again. Nobody is coming to work again. We are not security service again. We are opening it. We are opening it. Yes. Yes, sir. They should try it. You see, Bakuloka is open. The prisoners will run away. But they should know what you are doing here. They will cross it. They will cross it. But look, Masamaki opened them. They came and called prison break. Hey, they came and called prison break. They came and called prison break. You see what they did to a prison officer at a prison premises. At a prison premises, Baku prison. Look at what they did to prison officer at a prison premises. At his own zone. Because of weak administration. Look at this. Weak administration. We don't want any withdrawal. They should kill us. They should not withdraw. They should kill us. Ewusia when say a prison officers ni be ya won ma oboko no e na asrafo no koto hye won so na te ye ni nchemu kakra ye ba ne se na dwumadie bi ekoso e wo boko wa he popra hemfie e na emrante kwa mienu ekodi anyambransam bi wo ho na asrafo no pese wo discipline wo kire wo nyansa kakra e na wo kire se emrante ni di twi prison officers wo mo yade mu e na wo kire se wo kowura ye eno wo kire se wo so kwa akopem emrante kwa na esemente me ho ase sore wo ho a we nyina ba kwa Sompa TV Sompa 93.1 Facebook YouTube ene TikTok Twitter Instagram a wo be hu sade plaque sia pa to nyina ye se bi kon so a se prison officers na bi ani moja ne ade no ya rehosem we se panyimfo ya wono hwe fi sem ani amanyo sem so no wo mo hwe na wonom emma komo ye ensanto ho biem ne ye prasomdwe wo omem hasenom ye kowie ensem no wo brema twedua ye no wo sikuma odobe bra kwa mesim wo fifi matemu adehye wo ho etrese eniema bi enkoye enfama wonom eno ti wo ka kira ban ni titru ni ayasa bia hodo bi a eno won patam ho aban na to na jeje mu no wanhwe amesiesi ama wonom na obi de ne nasi wo pass wo ba be campaigner de be fa na ni so na nya asenketoa awo kama mekwaya wakaye mu operator ba me be ni sini ti meban owu wo kwan so asenya nhye na kwan na papa nsa ka suni nhye abofan mu ogu nti de ma ha ne de wo man ka santi e kwa wo yam he onye ma wo ya papa ma he si se bi na ma ta ba nche be car mba no moto no robotwe na ka sna bi a won ye dinka wo man first age asa wo de na akodo bi na onam de moto sam kote ne ti se wo de na akobo ho a no nye moto mpora nka ofatara mande ye hospital na usi wo ye so na hospital I say anka bibisa waduna uyimpan boko woye ka benya ka be ba hampa na hanya na chin yinya nti wama me hu che no kwari da homa wada waka wiwi nti mo so mo fa mwani nkon kwhye se de we wi da wiwi mo wa wodi nya ayeto aba ma won mo ma ye kwan na ye kan de kene maye na ne wo adai
One more coin, and the wire sabia, one messie fama, one of my buy where there was some de share ya one so a war a year, Brema trade ya no was come out of Bay Braqua Mason of 50 months more and a airton cray at the Ama Wono. I was here 21st can they call Yarisa, one more Diana 15 branches and a front baby a bear one yatro, now when ni atremo ever 0540 311 311 0540 311 311. Miso free drink and 5G means and we drama so no dear dead ya wodeni apomode ashemu ma ashemu chapo wo jo dear servia wo dwumedie bia wudi ase na etimi ayen munyam share dia maw Dr. Silas mi aka semi nua bem woni dom no e de van no nam emontie so ntino wo pe bia fra bay na wonum efa bi mro mo moton drains wa pesa won so to be ekoton no nyina na kwai da 0246 270 221. It's my kitchen restaurant or se brabedi aduane pa yanka se memo aduane ene ama hodo so die bia la wo ye bi e wo ho nteno wo frɛ abaya na watimi ene wo matwetwe nkomo no aye order baba yala sports stadium traffic light in chain ena wo tra kwan no e wo 0265 70 70 70 and 0248 86 5046 na sa wo pese wo to kwan connection man for eni wo sika e wo kwan bone so de a na eye express group for nchen ena wo sa wo de wani e kire na wonum timi de wo ba bia wo kɔ bia sa wo kɔ di dwa asabo mem ha se nom sa wo kɔ sua de na sa wo kɔ akɔdi nkwi wo no ni nyina ho totoye nyina da wo bɛyɛ e de ama wo abla wo nya kwanside bia e wo won so won hyehyeye emu eno ti for de kire mu kumase ase no masafo labor runabout na e de wonum enkodi enkita ho nkran so ho tema isle Takra de sunyane tamale ne bibie ne wo frɛ wonum na wo mu agye so sesien 0555 550067 and 0508 111 343 0508 111 343 na wonum etimi agye so abusia enyumekwo ya da roma na wonum tam yesi akonkoje ya baba ye yoyo ema ensam no yetimi edebeso mo asida rampim asiedo enkoma me ankasa me name kwaku asante yeboa Benedict wono ene semfo panyi obo adwuma pam ye na se bebe owo bia no enso otimi nche wa hakuku Veronica Jando Evergreen Mama wono so na trafide na chi echinchim ni fruma ede ema me obi ade patra de da ho no Israel ya men venture bibia bekoso ede amount akosua so mu aso dela so ewo ho eya na wo so de aseda ne bia ma no kru chensem ni nyina ka ho ma me ya de pa Grace ono so Grace ye buzi the caption mai enso ema bibia ekoso ni screen nyina sunyane enkranza ene kumase yedamo ase me afa sedama eye nuanom a wonom so MC a wona na yaw ene ne drum school fees Rexford wo nyina eboa ye ema eye dwumedie etimi eba wona so ma bibia koso tote David nso hwe etwa ye efa Sompa